нәтижелі. Чемпионы иккетүгүлләр призера Иван Петров Уанна республика күтүгүлләр чемпионы болутунан акыгап чыгайып куйгабытынан әгәдәләр бере кайын уйпан көтөрөбү. Сергей Игнатьев Ябелю Алексей Варламов изжала министерствода. Хаумамдыктан кепит Сергей Игнатьев Алексей Варламов. Буалаттар быйыл ишчилы министрин төргедигер кассиятыналар. Хэттон келега Онескейттен Алексей Варламов чемпионы дигатылгыда Ябелю бөгө Сергей Игнатьев почетта өз бесте баланса беделинен наградаланды. Быягынга Хэттон келега ягында ветерандарга баланса беделleri Россия спортун мастера Ульпапарига Ванаман чары чемпионы Онтақтана Россия спортун мастера Семен Павлов кетектілі. Қағалманлықтар достары Сергей Игнатьев Ябелю кәнді қылғынтақ чолу қапсыға жеттірден бейдестері. Білу әгәрігер өтілдар қапсыға үйкәлерігер параларға сөккен қорқылар тұқтыстан қырата үйесместі әдіксер. Учурас бітеттан Владимир Ефремов, Василий Федоров, министрия балалары капиталары, Капитоғыз, Еқанаттағы ветеран кевет, Күтчіға бұттастағайтыр, Күстәғ оқтақ боғыз, Бұтассатыда бай оқытта Алексей Варламов, Россия спортында ротарикатна кластақ мастера, Сатыр споргатын спортын мастера, Тұруанты Рысыллаққа аттағы тұлғыт Манчар бағыстың қияды 5 кило жүппені, республика 6 кило жүппені. Эдмонтон Коракқа Канадаға аңдеті клубының перзиора. Бұйыл Россия командада Америкада аңдеті клубығар 2-5 болдылар. Ақуалықтары беттелдегі деп Владимир Күлегоға аттыруыда уақытанлардан 2-5 таныстылар. Эдмонтон Коракқа аңдеті клубығар ақуалықтары Владимир Торплоктың Алексей Варламов Сергей Игнатьев Ябелю Алексей Варламов изжала министерствода. Аксиерикайда бай опытта Россия спортында ротарикатна кластақ мастера Алексей Варламов Уатна 14 сыллақ секейден қатылан республика 2-14 сыллақ чемпионы болған. Нағылы спортының үләйттірінің спортығы арадың чемпионы. Тепускак город Бахарнай Аханатыны Капсайка Киркелин Олимпиада Рюкомисмизера Александр Уйпунов Терибитигер Ол Тюрге Ахуанкеля чемпионы Алексей Михайлов Солдат кейді. Удассачыда кебәйін бүкетун участковый инспекторы полиция капитана быйыл Учурас Билихин Ябелюга балансы призера Аппанығы ұйтылуын Аспык сайын республика Капсайка ғану призера Сергей Канатаев. Быягынға Ақайрын спортын мастері Станислав Игнатьев, Советский Союз Ақайрын спортын мастері Михаил Тихонов балансы беделінен нағыралығын Бұл үйілгеға кебәйім көжетін олаттыға әлбәқтік аттанылар. Кебәйім көжетін бары, аныта бір әрік боларын тұғылар үләлі қамсығы жаттың етсе қапытана, бұл сәнке қартайып күлі қондықтан бақырын кебейім. Ele var olanı onlar kadınlık başladık mekanlar kapsayılan çeliklerler.
Alexey Mikhailov 2 senedeki yolla. Menüde 4. günde kaldı. Katsıyla geldi. Vanna Bey'de var. Ağustan Tanış bölgenin şampiyonun örtük adımında Sultan Böğü Alexey Mikhailov. Setke kıratayıp Gebeyli Böğü Emre Bey'in ispatıyla olur. Ağustan Respublika Ürün Kılıçlı'nın geceye. Türkiye Adavaslılar Akaylı Ispat'ın maslatıra Alexander Urumin Nabuluha, Dimitri Petrov ve Hemeli Uluha. İlk güçler vakta tutulan dostları Hemeli Uluha. Alexander Urumin Ürün Çempiyonat Ürün Kılıçlı'na Vasily Afanasyev'den ettin. Vasily Afanaşev bugün Respublika Komutustuga İktidar Komutustuga Ürün Kılıçlı'nı Yurtmalak'a kalan Bilgin Toytutular Hıncana Hıccar Aynı kadar bugün Ürün Kılıçlı'na Alexander Urumin Ahvalmanlıktan şampiyonu tuğanı bulgarı Ağustos ayı mançarı spatiyan tuğanı Alexander Urumin şampiyon tuğanı Allah Oda saçıda Yahil bir bağı Akaymış Patun Mastra Dimitri Petrov İkkidiğince bir yıllık sunumada Respublika şampiyonu. Bu çuras bir yer ikkidiğince bir yıllık absolute şampiyonu. Respublika şampiyonu Vanna Birzora. Dimitri Petrov Akay'ın Vanna şampiyonu. İkkidiğince dokusunda Korvanca Birzora. Sunumada Respublika ikkidiğince bir yıllık şampiyonu. Alexander Urumin Dimitri Petrov. Menüde hükümetiye çekildi kalma. Akay'ın Vanna şampiyonu. İkkidiğince dokusunda Korvanca Birzora. Mançarı Birzora, Sunumada Respublika ikkidiğince bir yıllık şampiyonu Dimitri Petrov. Vanna Mançarı şampiyonu. Vladimir Durusapir'in absolute şampiyonu. Vladimir Durusapir'in absolute şampiyonu. Nikolay Davudapir'in absolute şampiyonu Alexander Urumin. Bronze medalleri Amma Nikolay Battaha, Fontanka, Valeri Petkapov geçe bıraktı. Bir menüde kalma, iki hükümdeler, iki herediler, Dima Petrov. Alexander Urumin Dimitri Petrov. Dimitri Petrov tuğma topaklamak battı waktu. Katsıylı kayıtta Vanna Bey'den olanları Ağustan Halk Respublika'nın şampiyonun öttüradınınla balığını Ürün Kılıçlı'nı Mançar 19 Patriyanın şampiyonu Alexander Urumin. İstiklal'la Ürün Kılıçlı'nı bu yıl Kıbrıvan Şapırıcı'na. Vanna Respublika İkis mestelere Eybekanlı Ottattırıtta Kakay Respublika'nın spotun master'a Tahtayı 10 yaptığına kampanya tölgeten absolute şampiyonu Alexander Semishikov. Bir kayıpıt iki set giyipke uvar kemafiyem katakkağa. Bulatan savunap buyum toytutugar üyehabili konutugarı tıllıbıt. Bu şuras birihigar Respublikatın yerin absolute şampiyonu olan Masinin nağradalanna.
Бастагер кийгендиктен Платон Савинов, Александр Семейщиков. Ақырыс бүгіндің Қапсағайғы Федерацияда Петр Еремеевич Алексеев 75 сағынан 75 түйінчақ қойы тұрғатты. Абсолютно чемпионға. Платон Савинов Виабелю Хонато на ковре мастер спорта России, мастер спорта Республики Саха-Якутия, трехкратный чемпион республики, трехкратный серебряный призер и бронзовый призер нынешнего года, чемпион Всемирного фестиваля борьбы 2013 года в городе Санкт-Петербург, обладатель автомашины Бучураса этого года Платон Савинов. Борис Синемтерко, серебряный призер республики, абсолютный чемпион турнира нефтяной компании «Якол» Александр Семейщиков. Александр Семейщиков, Хакайригар, Декарган Сула, Беллерин Сылыгар Күннен Достууда, Виабелю Намагаритулу, Дегискин Вашапкин турниргар Тиян Александр Семейщиков, bir turnirdan 3 televiziyada kalbide. Ayağına çempiyondan turnir bastan kapsağa ciddi olan vanna absolutayga 2 olan. Yani kadar bir turnirdan açılığa hedeflik göster 3 televizyon kahayına boğut Alexander Semeyşikap'tan atın kimde hok. Ortam buladan savunap kapsağa ipat olan 2 masına kahayına. 2 tüyünce Allah kaçırken yufobirihin bastan kapsağa ciddi olan Joguli masınından da aradılamıda Поел той, кто говорит, Хабелю Гатиян. Буш раз перед абсолютно чемпионом волан омук массирата на наганаланна. Леонид Спиденов, Александр Урубин Белемдалар. Пошла последняя минута схватки. Где минута батта. Абсолютно кайта Россия вона Саха Республиканы спортын мастера Платон Савинов Хакайрин истигулла чемпиона, истигулла рюмкамис быйылгы бронза призера. Республика быйылгы чемпиондары Леонид Спиденов, вона Александр Урумин. Александр Урумин улахан жомма Владимир Андросов, Секеллифу, Николай Табудов, министрин абсолютно чемпиона. Некенан ки Петрян Девет, самай күйгар уагар хитер куттук бөгөс. Спорт мастерын Петрянга таккамбаран толотта. Энчондору элителен. Леонид Спиденов билеген олимпийскere эрелдер белемдер училище директорин бастык олбуячы. Ага Республикадан Капсағайғы Федерациядан маңнайгы вице-президенті. Негенан достубут, доспортпут, Капсағайпыт сайтарын тоғары илер сағылыр салаяр кебет Леонид Спиденов. Финалға 30 сатыдан 4 секунден ұлақта бұды. Абсолютно Леонид Спиденов. Победу одержал чемпион Республики Саха-Якутия по Капсағай этого года, участник 2 Олимпийских игр Леонид Спиденов. Участник этой пары на второй круг выйдет на Леонида Спиденова. Борец в красном трико, представитель МВД Республики Саха-Якутия, абсолютный чемпион второго турнира МВД 2013 года, лучший капсағайец Республики 2013 года,
один из 10 лучших спортсменов республики 2013 года, абсолютный чемпион игр Манчары 2013 года Юрий Старостин и представитель Намского улуса, воспитанник Верховинской школы борьбы Антон Тойтонов. Вадим Семенов, Семен Семенов, білімденелер. Бастықер кейкенеттен ұтықтабыллақ ветеранларын тағар Аллахым болуға. Победу одержал представитель МВД, мастер спорта России Республики Якутия Юрий Старостин. Вадим Семенов, Семен Семенов. Эркемге теңген сибет бейбелерін шендік білсер олаттар. Вадим Семенов ағата. Дөтпачу қараттан түріттәк Петр Еремеевич Алексеев көттолық бейт тойдулақтар. Чукарка білігін әйтін өтіға Вадим Семенов кені бары әйтін кені. Оны дейін переватизациялығын сөп. Келин арада. Кабады кап. Келин да онда. Уҗала кап. Егоров. Вадим Семенов, Семен Семенов. Нам онна усалдан олаттыра. Иккен улахан түргәге кайпы каппыт. Биллиләп багыштыр. Белемненелер Николай Григорьев, Арьян Гоголев. Вадим Семенов, двукратный лучший капсагаист республики. Семен Семенов, восьмикратный чемпион республики, абсолютный чемпион республики 2007 года по вольной борьбе, абсолютный чемпион Кубка Федерации Республики по капсагаю. Болаттар быйылғы республика чемпионатыгар өрүнкөмүс медали кетет болдулар. Вадим Семенов, оны Семен Семенов. Оба в этом году стали серебряными призерами республики по капсагаю. Остается 40 секунд.
15 секунд. Вадим проигрывает. Капсыры кайта Семен Семенов ус алтынлыға. Онна 2-2 табысты. 2013 года республики Арьян Гоголев, серебряный призер турнира на призы Владимира Андросова. Николай Киркорьев, Яхабеликтен Туриттах. Аспыт сайынчы кускай пілягар комаққа тұстуға абсолютты чемпионы түгатырыл бұда. Николай Киркорьев комаққа тобуғат дене түйхамбарын тұттағана кемді қамсаппат. Oyağanlarından bir istih mesleleri ögbüt ötüktağılay veteranlar. O ıskıver mundugar hocağa eneketten nomi kaptağlar bostan kıtıgara varabıt. Iskıver mundugar ötüktağılay veteranlar nağalalı paratka moston. Bola tuttu bir hemen çıkar. Nikolay Kirkoryev, Aryan Gogolev bir kıyılağa Semen Semenov'ga 2-2 takıyağa. Ham tutang kaya ako ya. Nikolay Kirkoryev, Aryan Gogolev. Aryan Gogolev Bülü uluğun 9 nehlegetten törüttär. Ağa estradatın sulustara Alexey Yegorov, Askalon Pavlov toytularıttan ettis kılağı bitiren baran namlı kahın kalem bilgen namlığa kühüren oğaran tüstük bığıtınan yülen saydan takıbıda. Otan Nikolay Kirkoryev Yurtbağa Mançarı şempiyonu Dальний Восток Federalli okrugun Kavul Tüstüğü şempiyonu Sava Kirkoryev Orada olan kini yakan pektiges çillibit kinos kolarına asbıt meğos. Kapsını kayıtta komakka tüstüğü Sakı Respublikatı'nın Volisullah Absoluta şempiyonu Nikolay Kirkoryev Onla 2-2 Semen Semenov'ga takısta. Ovar Timofeyev Platon Savinov 15'ten 6 bola kalılır. 11'ten Ovar Timofeyev Platon Savinov Ovar Timofeyev Abulgagel Duvuk Maşin Vaz Kurkon Platon Savinov Abulgagel Duvuk Maşin Жигули и Lada kapsay бар болған иккілі масанына болаттар. Ovar Timofeyev улахан Vaz Kurkon 2 масанала Platon Savinov Pasti gayret edin Allah 2 sene deydi. Leonid Svidyanov, Yuriy Starostin bilimlenenler. Platon Savinov üst seretini alpıdına kıyını diyen Ovar Timofeyev üyebilü Vanna üyecen gitke takar. Düğünge şempiyonları Ağuan kile, Vanna Toğuan kile kıyılahtara. Leonid Svidyanov Respublikaga kapsayga ambastan şempiyonlardan Yuriy Starostin Четырехкратный чемпион Республики Якутия по Капсагаю.
Хватка выиграл представитель МВД мастер спорта России и Республики Саха-Якутия Юрий Старостин. Наградlı панатка бәлемденің. Dağısını daim bitti. Walang gatili kasi. Семенов Николай Григорьев ағашымды тұсталар финалға да қария қапсығы. Бұған еттен 5-6-12 сеттон келі ұяғынақтыр қиылақтырын нағырадылағын болу. Семенов, Ванна Николай Киркорьев, bir kayıbıt finalga daqqarı. Vanna Vartimapeyep юристары синкайылаңғытта әттон 5 түйінчау ковайы мұнчары. Победитель этой пары сразу выйдет в финал и будет встретиться с победителем пары Вартимапеев Юрий Старостин. Победу одержал 8-кратный чемпион Республики Саха-Якутия по вольной борьбе, абсолютный чемпион Республики 2007 года по вольной борьбе, двукратный призер Азиатского континента по вольной борьбе Семенов. Ағыс білуді. Бұл қапсыйгенеттен ағуон, оны ерғаны яғыннақтары нағырадылы парадқа бәлімнен дейін. Валаттар бүдәйіп түгілін ғаспы сайын манчар 19 патыяны дығары әмия финалға көсібіндіні. Финал еніне онына юристары сен көйкідің ағда телевизионы көрбек болақтақ көмеді. Онтан ұлла күйін аста күгін ағын әрір тоғылыр үйі болудың бұқап сей көтіріе. Вартимапеев Қапсағайға оны көңіл тұстуға хақарен үсті түгілі чемпионы болла. Юрист арасы Қапсағайға республика төт түгілі чемпионы болла. Еккен өрейдіғаны медистал үйәттігіріттар үйә білі, оны үйә яғы олаттыра. Победитель этой пары будет оспаривать звание абсолютного чемпиона Семеновым. Двукратным призером Азии, 8-кратным чемпионом республики. Восемь минут. Остается 6 минут 30 секунд. Юрист арастен икки хәрәтиләннә, хәрәтилә бағана. Ағыс мүлітігінден ағая хәрәтилә ол көйер. Mususlar 12-13 күндәлегер, çorapçı oculuğunuğara
Hakattan kapsağıykı bastığı üst maçlardan bitestere mançarı balıspatı yandım bir yora Rusya'dan ötün duyarının tuykuna Piotr Starostin atıgarı Erçonma vani veteranlarga kapsağıykı ülke duydular. Bu sözler 12-13 günleriga çorapçı oculuğular. Erçonma vani veteranlarga Piotr Starostin Tönci 1990'lığa nöbetleri bağlanıp Jokus kaitan algoritmen siap curap-curaptan Piotr Starostin üyen bilgi hakınız bilginiz patum master'ın tügatır bitara. Enya kana Moses'tan 12 günleri gari curapçı oculuğuları ulaham master'ı tölgeti gari agırallar. Anıskılı dele humodar bilginleri gari tahta ustadları gari Hakarız patum master'ın malak gennaji kubok biriyle dörtüştüğünü müdürler. Oğullarga vanna ulahan jamlarga. Ence kadar ulahan bir istedde, ulahan tüyünkere anıskı nedeni humodar bilginleri gari tahta ustadları gari ağırallar. Balıyormuş ülkeyenler bu kavarı sağından ağırallarlar. Aguhuan arahnya kayalah tara nagaradalu paratka belamnanim. Jadi ini tu perjanjian Yuri Starostin. Остается ровно 3 минуты схватки. Ой, я не помню. Юрий Старостин проигрывает. Две с половиной минуты. Тимофеев Капастыга летит. Остается ровно 2 минуты. Çayagara hakarını kıtırlar sulu kapsakacıda Uva Timopeyev tekkileri yapılır. Hakarını asmasınlar sulu kapsakacıda Berkayan bette İzcalı Ministersiyonu Statuğu'nda Yuri Starostin. Остается 1,5 минуты. Omarga ikisini Umar tekrar kanaman gidiyor. Yuri tekrar. Пошла последняя минута схватки.
Kendere Umar Dekler, Yuris Tarasel, Semen Çeviyana, Trik Çekekon, Semen Çeviyana, Umar Timofeyev, Hakay'ın bugünden sağmayı, ataklara kadar tuttuğuna uğradı. Bir kıymet, Hakris'te kadar Alimpiska'yı orkestrada, ağır kanallardan öneri. Semen Çeviyana, Umar Timofeyev, Uzak'tan Vatla İHA'nın ortakları. Birinci ahtakımya ortakları kişiden koşarlar. Bahwa ia luar biasa Timofeyev Çeviyana, Semen Çeviyana yetmiş beş tahta kurdu. Umar Timofeyev tomak üstüne kapsağa gitkenlerger, Alimpiska'yı 10 yıl sol Hakay'ın çempiyonu bittirazdı oldu. Semen Çeviyana Hakay'ın alıştırılma çempiyonu.
sahalara Hakan üstünlüğü kadar ulağan dönme gün taksan yapmaların düzünde tutuşturduğu bastırı etkilekleriyle uyduğunda. Hürmetlence yapmalar üstünlüğü düzünde olan Hakan'ın bastırı kadar kapsınlığını gelen dönüp diriyle Oscar. Tabii bir tane gireyim. Bir de nereye? Bir de hatta askı bir sürü. Hatta hıra dura. Hemen meseleler obatlı diye.
Kısta, Muhammed Ayrı'nın Kısta'nın ortasında absolute şampiyonun ittihatında Musa Parmağı'da Semen.